right nje siyaphila abantu asibabene mana yena kuphi lelizwe bona abazalwa kulo bona labo bantu bakho akelizwe abazalwa kulo okungadlalwa kulo insizwa enganqisana enganqisana kuphi ngoba ngisho ebholeni bazi babamba ngoba sibaba robot sisizwe nje bafuna silwe ngomlomo shaka inkukhu bafuna bakithi kumnandi khona lokho futhi aqala hakuphini kusazoqhubeka makunesidingo ngoba bafowethu kufanele baqonde ukuthi njengoba nisebenza kanjena nje bafowethu kufanele bafowethu njengoba nezolibhaliwe sikwazi ukunqoba le ndlela ehlukahlukene kunjalo iqhubeke phambili njalo okubi mabafuna ukukhuza bona abantu bazokuza hamanye ematekisini yokhuza abaye ematekisini ezimpi khona musanda uzophophela abantu beyidalela siyayinqokolela ngamzakwethu siyayinqokolela ngamzakwethu awuphindele bese bagenze njani macengwane abangazosiphaphela ephaphela ingane siyidalela bayafuna ukukhuza impi benezungu sebenedatha eningi abantu bengibalula bekucele bethi nako babuyabulawana eSouth Africa kuneyinkinga eziningi bakhuze sibone ukuthi kake ukukhuza kwabo kune-impact siyadlala thina sana Kumana bakadasela yini bakadasela uzokuthoza umthapho lapha indlebe hawu sikula weba uyabona ukuthi hayi ukoje bethe uzodla ngabona ngoba mina ngimnyama kahle ngasala ngikhaba uzogada bona ke kwami hayi motho lawo Mulele ajay mulele ajay bulisa majono yami yankasama into
Sana kulandela ngona elwandle. Manje kuqala into Wangathi ikhala ngisekomeni ke manje. Ah, no, lehlake nyuka. Lehlake nyuka. No life. Sokusebenzela ngaphezu 100. Ah, no, lehlake nyuka. Lehlake nyuka. No life. Sokusebenzela ngaphezu 100.